Assalamualaikum. Okey, korang minta maaf sebab Nurul tak tunjuk wajah Nurul. Nurul tak pakai tudung, tidak menutupi aurat. Okey, kita mulakan. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ayullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Ayullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah La ilaha illallah. Okey, korang boleh amalkan 3 kali ataupun lebih dari 3 kali. Okey. Minta maaf kalau ada Nurul punya suara macam sangkut-sangkut. Sebab Nurul pun tak berapa sihat. Korang tolong doakan Nurul ya. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Assalamualaikum.